Not Lushida ground to Lee semi-final Ngreoki team Kani Ngai Gajai Kalangai team Kanini Lee Nanishui player list Enang so the ground hilly reports Hamiolo Gajihid Lat Lushida Gajte Sadale Kala cultural data on cultural display Lee participate Sakiji team Gachivali Nashua Aming Rami Sangmi Kawai Gapo Sadale cultural daily cultural display Li participate Sakiji team Gachivali Natumi Aming Rami Sangkawai Lalushida Gapo Sadale Latli the ground duli semi-final Ngreoki team Kani Nanishui player list Rami Sangmi Kawai Saklagai Nagabo Salushitale ini kita kamera aku ni ngak mangang deh. Jangan tinggal ni dah, yang itu no, tapi pemjigai, apa nak lagi dah.
어이, 내니 딩동도 보면 곤란하다 좀 말아. 그시는 거네. 희나와 당근다 어떤 배? 희나와 당근다 이게 비기는 거야. 예민해야 돼, 안 돌아서 그 사람 나도면 미자 줘야 돼. 아직 그런 거 쟤는 이 자리고. 어떤 배? 멍아리 정닝시에 방매로 가자 하는 돈. 이리 정서도 줘. 입구 비었는데. 아,
아. Chị thường là con trai bà làng vợ rồi đó. Hello. Adam na maklea t-shirt da dim kanini na line up sa mikbai gbo sadle. Da dushita Adam na maklea t-shirt da dim kanini na line up sa mikbai sakla na gbo sadle.
반다. 알았지? 주주주 뽀 신대 가봐. Team football set đấy. Ở đây, người người sẽ có chạy về phía sau đây. Team Kini mặt lại luôn lôi cái chỉ hàng sẽ play. Match game play cái top midfield play đấy. Players play. Every play 2-3 seconds we ning ngay je na game spoil ma sami khabai hila saklak kai na official song we na ke thai na team Kini li mahai mai lo. You play and you play what you love. See them watching you, all eyes on you. Don't you hesitate. It's what you've waited for, and don't you hesitate. You make it come alive. Play us a good game. Give all that you can. We got your back. You are a champion, never surrender. It's your time, good knowledge.
We are a champion, we never surrender. It's our time, cook not live. Play us a good game, give all that you can. We got your back. You are a champion, never surrender. It's your time, cook not live. It's your time, cook not live. The 10th Tangkol Naga Zindun Longpang semi-final round 2. He Ngangu versus Kichang Reore Kalangangu we player list ping he tada chite midle. Ranam Kapai goalkeeper jersey number 21. Birmingham we now captain jersey number 3. Bemre Hor Mahag jersey number 14. Khanring Kapai jersey number 11. Riung Arshimre jersey number 16. Ngarin we now jersey number 17. Tam Racing we now jersey number 4. Kayabam we now jersey number 2. Ngarin Tui we now jersey number 15. Sobem Gabai jersey number 8. Shiratyo Arshimre jersey number 20. Ayonte we now jersey number 1. Ngajan Ung Arshimre jersey number 23. Ngalengso Arshimre jersey number 6. Kalekchi Maza jersey number 7. Jimmy Yokabai jersey number 5. Ramayon Arshimre jersey number 18. Mavat Kabai jersey number 22. Galangangu Dimwi manager na Shangreyo RS Goj Ayonte. Gajai players list lahira da jite midile. Ningrehan Arshimre goalkeeper jersey number 1. Somishang Arshimre jersey number 20. Miyermi Payre jersey number 4. Naranshang Payrim jersey number 11. Jihanyo Payre jersey number 16. S. Chinaldon jersey number 8. Miami Arshimre jersey number 6. Jersey number 17. Unganing Arshimre jersey number 15. Janso Horam jersey number 13. Mirinjan Vashum jersey number 21. Somishon Shirak jersey number 19. Ngayung Mi Kashung jersey number 10. Rungsimbam Kashung jersey number 5. Shiradyo jersey number 6. SK Soyao jersey number 2. Tharingyao jersey number 12. Pungjui Payre jersey number 9. Ngarin Mi Payre jersey number 3. Kalag Kajaiwi manager na Tamrepam Goj Todyob Ngam.
cho ari match hobo kaure semi-final match ne matalak re mi crowd being fans ping ka chung khapam dak lei thei ning shila ka chung phong sok ta lei match yara khamata ulung le matha mai kap ka jiping na kamaman dak li sau ga match la tough sa mai ra crucial match nga sara ka teammates ping na players ping na matalakan team pilap sa ko laga confident la kan ngrew milo kipak le masat zara no ga jila wish mi dele Chui lak kena first shot ka kuine goalkeeper na save side ai
Phải đắt live that me the lay channel hilipom the glebe in a match yang sai jira lang so now being hang me lagay tum live yang ram sir say katom khamisa da ari hi live that me the lay lui da katong na hili yang the glebe na live phone li mayang sala lang so now being link ta share sa ming rok laga support sa mi say katom mi say ke jila hang jipun dale quickly taken match resume sa kai lungli back pass to number asu defender ball back pass sanai Matalakai ball sang lusite kan midfielder of Ngai number 17 na pressure mo kulak la pass mi tahi number 17 na sabang lusite side chain sa kami nei kami Malaysia lak thuya white church akala mathai dali manai 11 nang home laga among outside to guy ball he throw in for Ngai oh sorry kachai number 16 of Ngai midfielder na singhui lagaru hi kamata skill gushok laga pass me gitane connect sa baba mai oh mar na hai ka sawi lungli out chok ti hau gadaru hi throw in for kachai number 17 Miami Arsenal may na minus pass to Aziwi left back pali kami nay sang thi gai ball hi cho kamata pass ok kai ka mi connect masa gurum na cho back pass sa sa nay ka Mr number 3 of Ngai pai mingam na sing lagaru hi cho kamata chance sambangai goal air le sang thi gai ball defender na pressure mo khilak na cho blue shirts mati phanga le white shirts khani mang thai ai number 8 matala kai through ball kami nei ka chili maka cha lai le hauga khong hai re free kick for Ngai advantage kama tha nei jersey number 3 of Ngai an khoi gi dai poimingam muinau match cut chung ka ngora kai player sa kanai tada sor khoi lago hang sai jaga tangkul khu ka chi do grounding ro kai player sa kanai matala kai shot ku ye ka oh chili clearance kami ne ka paimingam na sambang lu sitai phungda tu kai ball number 8 and number 3 man ukta le cho sang du le kai ball right wing and through ball kami ne ka number 15 na intercept back post salu hai sai fall da kai hi ari free kick khui for kachai number 20 of kachai matalai na taksangai Somesang RC Mari Ari Infal Academy li matalakai na Infal Football Academy ng Raudak players sa kanay number 20 of Ngai na sambangay skill lelakay na sila number 4 clearance defender awi clearance macam narangay left back pa na masung laga pass kami na 21 na connect sa laga sing ball center area away na minus balls okay so number 4 of Ngai na clear saksok ball hi out sok ko da throw in kuli chidai for kachai number asu midfielder bajuna kamata advantage sambang laga oh clear communica out chok tigai ball hi corner kick nei jidalai kachai wang hina ka khani corner kick nei advantage khui laga aru hi shot kimoi na khui niklai thum yang rum le chit sei number 8 of kachai na khui gidalai S Chinauton
thala ka ki gong nei ka chile oh ari jiba referee na ngai chang li pam sa hau ka da penalty sambang hai re kamata advantage ne for kachai ka disappointment for ngai nga ari minute tra da khani re khai lung hili goal area li kamata advantage ka sambang laga handball ta hau ka da penalty sambang re in favor of kachai itum pressure wa kami kang achane ka decision here referee sa hau ka da itum players pina jin not sami sai khipa ka rin na kang la mani mane players na thum na jim thra not sami lo just number 15 of kachai na bhi delay unganing ar shimre shot ka huine ka kamata goal aka zanghai re for kachai just number 15 onganing ar shimreina minute tra da khani re khai lung hili kamata advantage ka samphang laga goal thai zanghai re ngai ngu ba si ning tio phai male mane itum khanga cha ne atam le curve ye ning tio phai male mane itum tim pilap sa khoi laga goal aka equalize sa khoi vai salo mathana ka ning ro milo team khani ni mathana dale Number 16 of Polin the Migda ball he Kachai with defender clear salo chute number 15 to 17 15 limit chute garu he minus pass kami through ball metal number 8 of Kazan sim dele matala ka through ball nam ye so mission naina as number 4 race ang dele number 15 are we goal scorer bajinai kamata pass milushite number 15 na 3 lakh kain ka ball 17 off ngai na sambang laga center area le number 17 and 17 ka hok tole out chok to ball he throw in for Kachai sorry ngai we throw in is dele number 2 off ngai na quick dele throw in he out chok to guy ball ara Kachai pass throw in khui re Ari semi final match ground 2 li lang raw dak le nei Shinagate versus Phungthar raw dak le nei jibi oh sorry ground 1 li jibi goal hila 0-0 zatale Ari ground 2 hili ngai ngu versus Kachai raw laga score line hi Kachai 1 ngai ngu 0 the penalty we goal jena litsa dale ngai ngu ba jening tio khai male mane matta mai da bilap sa gol gong raw milo throw in for ngai ngu ma tlakan hojang lui ka among out oh sorry corner kick nei dale corner kick for ngai ngu white shirts chunglak kai na mathai dale mane blue shirts na goal early shooting in a pam lagaru hi cho khimonga na sok ni le dim yang rum sai matala kain ki kung ne ka head ka sana oh space fa ka hok ka sambang lakho space ka hok ka sambang lakho ka chili maka chale ha ka khong ni hai re quickly taken number 21 off ka China sing dele pass kami he 15 na samang laga through ball na magda nai Mr. number submission number 19 samang laga through ball milu chite ka number 8 tai na siwi awi ball pass ka thak na hawe out chuk ti gai ball hi goal kick for ngai nga matala kai ki khulu chi thai re just number 3 pai mi ngamai na chili number ashui ngapai ngok laga jota kai ball cho number 19 yung awali here Kachai wi just number 19 youngster nei nila kai players nei Santos trophy re kui cham laga hili Kachai wi wang da iram lekan phungra ju ni ung khong ro players sa kanai plus Sanso Horam number 13 of Kachai Rajasthan ning ro dak players nei cho number 8 ma tala ka crossing ngai ka ketio sing fu ye back pass to number 13 na samang phil garu hi mi yang zak zak laga back pass alo site azui defender ana samang laga ru hi cho kamata skill ku shoke
Zap thui high ball 13 na samang lusi the race ball left wing and tratak li ball cho number 13 ma thala kai paso kai Mr. number 19 so mission li shot ka hui na ka oh ho pause when a shot thui high ball oh ma thala kai originally shot khui sap tak le advantage khui tak le chimang le thum khang ninga ung na ye number 19 off ka chai mathana ye mathama dang rong mi lo ngai nge ba si ning tyo khoi male mane ari khang rau hi liwa ka chai ba sin ka teu kha attack pela phi matha mai dak le thai ye chui lak kai na ka tak sang ball hi 17 we had to kunu back pass la garu hi mathala ka clearance milo chide 15 off ka China sing dale mi khini na than laga chance ma khui mane oh yong ta ball nai ka goalkeeper na sok nang haida save sa kai ball chui lak kai na ka tak sok li ye out chok the guy ball hi throw in for Kachai Taran horjong number 15 of Kachai na 16 ka roll ka 16 na intercept sa ko laga pass mita kai 11 of ngangun na samangai minus pass to number 20 connect sa my first pass laga oh deflection na clearance kami ball hi number 8 of ngangun pass me luchite number 8 of Kachai na sam ani gini ka roll ka 20 na back pass to number 8 matala ka side change crossing sa mi ka number 17 of Kachai na pressure mo khilak la phungsang high ball through ball kami na ka 15 of Kachai na 15 of ngangu na clear sa sok laga ri hi matala ka header through ball mi lu shi deka asi we right back to number 2 of ngangu na clear sa sok ball na number 8 na chui lak kai na ka sang high ball hi center area le sa ball 15 of Kachai na samangai through ball na mi hair number 8 na connect sai number 8 of ngangu na them lak kai na sing hui le laga ri hi chatak le ball mathala kai pass milu chite ocho miss pass la garu hi number 3 paimingam na mathala kai minus pass mi through ball mi khoi yang dale 14 of ngangu mathala kai pass kami ne ka connect masara thu munai number 8 na sing la garu hi 8 of Kachai do 15 na khoi lu chit la garu hi mi yang laga through ball nam gata nei Kachai we oh kamata shot goal safe Ngangu we goalkeeper just number 21 Ranam Kapai matala kai safe nei safe sa kai ball jaru hi corner kick for Kachai advantage sa samang lu chite corner kick corner kick quick dile ye ari mathala kai shot gung ne ka Kachai we head ari kaning masa dang ai ngangu we clearance shock to guy ball hi out ta away throw in for Kachai ari ri hi public city ba we magazine yaw your mi dile ye chila yari ka tong na ka tong khmi sa da khoi mi khwai kang wat sa le la lui da public city ba we magazine your mi dile ye hi thum pa man la ga enjoy sa se ka tong na ka tom mi lo ma thala ka crossing ong lu si tai ka goalkeeper na save sa kai ball chui lak kai na sang lu si tai ka oh cho race ball number 11 na cho ayo number 14 of ngangun na khamatas ka gusol ka center area wena pasing dak le ball hi minus pass ai to defender matala ka side chain salu sitai ka katiu ka wat hawe oi pass Mr. number 3 paimingam na sampang lagaru hi number 17 intercept sa ko laga sang bigai ball number 8 of ka sampang lu sitai cho white shirts phanga ali plus khini mang dai le oh awi clearance ashi goal back out ta thi hauga corner kick lu chitre for ngainga matala ka ki yung lusite ka ngai ngui shot che check effective masa tu da out chok tu gai ball hi
goal kick for ngai nge mi ka thara jang man dak le the le ye tada in a goal update sami ge ka China 1 ngai nge na 0 da ri ri la ka China lit sa jing le ye goal kick 3 lak ke na ka sang ball hi cho awi het chi ar chi goal bak ta thi da ri hi number 21 kamata through ball kamine ka mar na mi ha go da ri hi out chok hai ball goal kick goal kick just number 4 of ngai ngun khui gi delay thiam lai sang mui nau okay quickly here jersey number 15 of ka China pass kami ball hi awi pass se connect masala 17 of ngai ngun through ball mi dai chow blue shirt khani white shirt aka da yang rok tele number 16 of ngai ngun samang pass through ball mi dai pami ngam sabang lu sila garu hi chow blue shirt mati phangali ana Mr. Changso Horangwi through ball mi dai hi asiu 99 for resad le ka for na tam chalak kaina clear sa sukai ball hi throw in for Kachai. Number 17 of Kachai. Matalakai throw in go queen ga cho 1 versus 2 sangdui gi jer go Mr. Paimingam na singwi le go oh chili ka tiu ka phekari on highway. Number 3 na samang lusi darui hi sing the play ball back pass to number 17 chui la kai no cho chili number 20 na siwi center back ray sang rok laga oh cha da wa khoi ji ma ya ma nei da ko hangwi lungli free kick ak samang ray for Kachai. Jersey number 20 of Kachai, Somisang R. Shimre. Matalakai shot kuye ka Mr. Paiming amu minus pass connect masala rui 17 the 3 point mitalu shitai number 14 sing laga rui ta thui high ball 20 of Kachina. Clear solution laga rui hi matalakai chu ball ngai cha ka awi flick head ka sai out chuk thui hau ga corner kick as mangrei corner kick for ngai ngu hina ngai ngu wang ka tum corner kick nei itum ki shok nikla yang room sai first half alung jang hawi lung hili advantage fa ka chung ka sambang ro ke team build up team formation mathalan sa khoi milo itum pressure mai lak lang ro milo ka ji lang ji phun belai ka ta gong bol le ka ngai ngowi oh Mr. Paiming amu head che kamata head nei ka defender second post moyan bam sa hawe chui wangai na sang thui gai bol number 4 of ngai ngu awi clearance mat channel out chok ti hau ga throw in khure throw in favor of Kachai. Linely Horza mi gai ball number 8 and number 8 ngapai khang rok nei number 16 na samangai 16 of ngai ngu chili yang jakjal ga pass mi gai ball 15 of Kachai na side change through ball sa ga mi nei ka number 4 of ngai ngu atang thorwi match na number 4 akashila moyon rangko clearance akashila mismsa rangko ji number 17 of ngai ngu na single sida through ball mi ga tai cho goalkeeper nala atam chalak kaina save salu here goal kick chui lak kaina ka sang ball center langta here ball cho number ball mu khui rang laga apai chui na makhang bai mane ida khong hai lungli ari free kick sambang li stre for Kachai center area chang wena bukki dak lei nei
Number 13 matalagan jojang chip ball nei kha number defender of ngaingon singui laga matalaga pass milu number 15 of kachai thai jang vai san number 8 and number 2 race salaga number 8 we pega thak na highly offside tai sai offside ta how ko the free kick for ngaingo ball please semi final match yang pana dale ye itum match tough salakan thai crucial salak how ko da players pin sak ju sok pro ko ka nathum ground clearance matalakan yang laga masa jik file samilo itum every match fair play nei ka tough sama man how sak ju sok bai ye players pin kick kala matha aro no just number 4 of ngaingon khui ligi dale matalakan thak sang ball kachai with defender na clear hasuke number 13 of kachai cho number 17 resa tu kai ball hi matalaga through ball kami ka makan tarar to way number 8 of kachai na sabang lusite mi yang jak laga blue shirt tiaw line le through ball mikta number 19 of kachai na sing lui laga kamata crossing ong vai ka sanai ka out chok ti hau ka da goal kick goal kick quick delay for ngainga chui lak mathala kai na thak ball nei number 17 minus pasa laga through ball megda hi number 8 of ngainga sabang lu defender midfielder number 18 li mi laga chau through ball megai race atu kai ball hi kachai with just number 20 and ngainga number 3 race ka sanai ka ball china speed mer na hogada goalkeeper na safe side re goal kick for kachai Joe, Chile, deflection na samang high ball hi Mr. number 13 chance ho horam na single ye minus pasa kami ne ma talaga through ball nam kami ne ka number 4 amang ne sai oh number 19 and number 4 Chile ngapai khang rong ne ka number 19 of kachana single site yang jak laga pass mi so number 8 of kachana single laga shot clearance kami ne ka Chile player sa ka town sai re pathang me da yang milo Ario kang rok sahau ara match hi crucial sala khau goda ngahan kang rok sahau chena teo khosa ka chebo sok pulung ei players ping fair play quick he jim yang ai nai na thumi attitude na thumi play feel le jang lagan thum na thumi mood mathana dle ei kick kala spoil masala ngario wa sum sai ke jela hang ko chipun nei aro hi free kick for ngainga Number 8 of Kachai Singuli Lagaru Kamata pass of Pakistan 16 Karamsa Tatu Kai Ball Yari midfield area Lipung 16 the through ball Nami High connects up by number 20 of Ngaingun Sing Lagaru 4 Li Katsawi Kamata crossing number 11 connects high shot oh goal are we counter Katara Matana ye Are you counter attack chi cho chi chikta goal jiliang thai ngi lak kai goal da hoi soi da jang hai goal da ngwa ye every match likha are da goal ji deserve sa bulung ei thai ngi na bulung ei matta na kai goal ka akshi da goal score ba pangkhang migila number 17 of ngaingun First half tanana khata mili kamata gola jang la gari score line hi ngaingu 1 kachai 1 the draw and the go cho first half tanana hai re ara match ma thau man hore number 8 and 16 bang rok la gari hi kuno kaina back post mom ya phulung mane yari na thaida klei nei free kick in favor of kachai Number 17 of Ngainga Ngarin Muinau na kamata gola ka jang lagari hi score line hi throw and tatale go cho first half tanana in tatakle hili goal area ko balaga goalkeeper na save sa high ball goal kick khire for Ngainga Number 11 through ball na mudane ka goalkeeper na save salu high ball again goal kick for Kachai
chui lak kai nak tsang le re number 15 ni pass area 17 na samang laga right wing vakan ta thu kai ball cross through ball kami nei number asi right winger number 14 ana sing laga ro back pass ka sane ka oh miss pass laga number 8 of kachai ta thu le ko cho number 8 aina number 4 for clearance le out chok ti hau ko da throw in kuire throw in for kachai Matan kuire number 8 na kick quick vai ka sane ka anai zang laga fall ka teo no le hau ko da ro free kick for ngai nga chui lak kai nak tak sang high ball hi number 11 of ka China clear sai ka number 17 ana samangkuli silakari number 8 midfielder na samangai mi yang ka chakla through ball nam kami nai right side to high ball number 13 and number 4 ka ball jin attack na da out chok hai lungli throw in kuire for ngai nga katak kick quick high ball hi cho ni shot kai ba san ka goalkeeper na save sa khai lungli Mr. Matala kai through ball migdane ka number 99 and number 8 Ray Sang rok laga out chok to get ball hi corner kick for Kachai corner kick quick jere number 8 of Kachai out chok to guy ball hi goal kick for Kachai sorry ngai nga kick quick hai arui number 17 of Kachai na pass migdane number 8 li masamang wi ball arui number 8 of ngai nga na pass kami na ka 15 of Kachai na singlu laga 19 na samangai matalaga through ball kami na ka number 4 we clearance mathar narangai number 17 na pass kami na number 8 we control him chanala number 19 of Kachai samang lu so mi shot ka khui na ka deflection na number 16 of Kachai na single 15 na single aru hi chili ma Kachai leg hai wang free kick kuire in favor of Kachai ari hi ground number 1 li Snage the versus Pungthar ngaro dele chimi goal update sami ge Pungthar ba china 2 Snage the na 1 da jatale atungwak ground number 1 we update sa kami nei matalaga na thakasang ball nei blue shirts na head sak ball hi number 4 of ngai ngu arila mo soi lak rangai sang thuli gai ball hi Mr. Paiming we through ball mig dane ka tiao no ket laga deflection na connect masa ko ball hi number 8 of ngai ngu na first pass ai number 16 midfielder na sing laga matalaga through ball milu chute right wing wa kai na number 14 na phungda ka high ball cho out chok tiao ko da goal kick for Kachai so number 11 of ngai nguna pass mi da ball ne ka number kono ko ina khang kun hi mamya phulung mane jaw ga da khong ni gai ball nei
Fall tahu ke daru hi free kick for kacai. Center area winner number 4 of 14 of Ngayon sa mga back pass to number defender number 2 na katakda ball na ka watchers aklam the delay mane 3 lak kay na katakasong na Cho first half ibang minute aka sa ngayon ko additional time So, advantage kami na ka. Defender of Gachay na 3 lak kay nagtagasang ball hi number 8. Oh, number 8 na sing lusit le. Pungda kay ball na to ni training ka pang roll ka pek pasay through ball mi kita hi blue shirts aklam thai dele mane matla kay pass mi lusit ka number 8. Chi mamaya mane da kong highway lungli free kick sambang lusit in favor of Gachay. Three lak kay nagtakda ball le ka Chile first half ta haire first half whistle kong hawi lung hili score line hi ngai ngu 1 Gachay 1 the 1 na chatle First half wilung hili score line hi 1 na second half itum yang lusit re yari bing mayam mi fisai itum kupsang rum sai yang kaba every corner shooting ene bamdak le thai hinning lum na ye na thumi support masang kha sport se malum mare aja semi final match ring palak tale team khini la ning suita gaim le ma talakan samilo ge hi ge thai ne
units kachivali hita kachite sat le kachiva natumna ngyashong may sangay da or extra kankana may ting kankana le aka ground one azingli rakumilo da kachite sat le that lushit da units kachivali hita kachite sat le jiva natumna may ting extra kankana le aka or ngyashong may sangay da may ting kana ka ground one azingli may ting rakumilo da kachite sat le.
pushes middle ye kick kala mathala match kup sang sai ge jila hang je phundale semi final match kata hiwa tough sa phulungai mathala ka nangro milo kachai versus ngaingu first half chili goal 1-1 jang laga troy jadak lei nei ari second half fili itum ki shok nikle ka tha dang ro nikle witness sang rum le si chei mathala ka nang sang ball nei ka a chok te kai ball hi goal kick khire goal kick for ngaingu chui lak kai nak sang ball nei ka number 15 off ka China number 8 likami nei 20 na in the subsa ku lagaro hi singda khle ball 8 and 20 back pass to number defender back pass to number 4 chui lak kai nak sang ball hi number 17 off ngai na sampangai chui lak kai na jota lu sida thru bola ka tai number Mr Paiming amai na siwi midfielder re sa khang rok nei ka goalkeeper na save sa khai lungli aru hi goal kick re for ka chai mathala kai pick pass nei jersey number 16 of ngaingu na sampang lagaru hi cho center area when phungda thu gai ball 11 connect sai mathala kai side change kami ne ka awi ball je connect masala sang thu gai ball hi number 8 of ka chai na khui laga mi khanili katsa ko here number center when minus pass 17 ne sing laga team captain of ka chai na sing lagaru hi mi yang dale mathala kai ball cho 1 versus 4 ta thu gai ball nei ka deflection and out chok ti how good again throw in for Kachai. Oh, sorry, throw in for Ngaingu. Mr. Number 3, team captain of Ngaingu sing la Kamata crossing gong ne ka awi ball ji out sok thi how gada Kamata crossing gong lak chi ne ka out sok thi how gada goal kick for Kachai. Out chok to gai ball here hi throw in Ngaingu basin kulu chidai jersey number 2 of Ngaingu retro for Ngaingu matlakan guere jersey number 3 and jersey number 11 defender na si striker Pang roll right ubangan tatu kai ball cho Mr. Number 3 we clearance yang say sing the clay ball here left kick ka khui ne ka number 17 na samang lu gari shot quick vai sat le pressure mo khilak mane khang reu ram thana le chan so in number reu khang rong ne ka out chok ti hau ka throw in for Ngaingu again Cho matla nang pai khoi le shot quick high clearance kami ne ka number 4 of Ngaingu arui la ma soi lak rang ei clearance ma thana rang ei number 21 of ka China samang lu sit laga number 11 of Ngaingu na pass kami hi 20 le connect ma sar manai sang thui gai ball cho overlap sang thui rai control le ke teu khayon laga achiwe center back pana clearance kami hi midfielder na samang laga chui lak ka sang rai number 3 of Ngaingu Paiming on we control se ke teu ka marna hawe Mr. Number 17 of Kachai back pass to number 11 so number 17 and siwi number 21 ngapai khang rong nei through ball mi kita hi through so ta thi kai ball number so them lak kai na out of things asok sak thu kai ball hi goal kick khuli chitrai for Ngaingu ari match li cho interesting sala ka hai semi final match we man of the match later here we prize thakline le here we
Ari semi-final match we best man of the match kanili prize migi dagle sponsor kaniwi ming pasok migay RV Laklay P lecturer Ukrul Higher Secondary School kala LS Masunrin lecturer Ukrul Higher Secondary School ani kanina aru adza match semi-final match kani we man of the match pajali prize migi the sponsor sa kami nay katong na ani wang pang aksi ka famous ay matlaga crossing ngai go oh are we crossing the Mr. number 3 of ngai ngu paiming on me crossing the matlaga hong la ke chili number 11 of ngai ngu Kanring kapai matlagai goal la ke are we crossing the thada akui chang ni chap ta mi kha ball nei thai ngai la kai goal la ke chila matlagai goal la ka jang le ka ri cho second half a minute truk chini re khai lung hili ngai ngu wi just number 11 na kha mata goal la jang le ka ri hi offside ta hai sai 11 of ngai ngu na goal jang le ka ri score line hi ngai ngu 2 kachai 1 the chatle ngai ngu na goal la khe litsa dle cho ising ra pangau sei ngoro ban ro milo number 4 of ngai ngu na ki khoi ge jere match resume sai re safe sa high ball goal kick for ngai ngu matalakai flick sana Mr. Birmingham ka ball the 17 9 3 bang rock laga right winger number 15 samangai through ball big dahi number 4 with clearance nei matalaka clearance nei cho number 2 week number 14 of ngai nguna kat sa ka masara tuwe number defender na ku salakai na sangai ball hi number 2 of ngai nguna pass melo chite number 3 le connect sai cho ma talakai pass just number 14 of ngai nguna sambangai right wing wakan tra dakle ball hi mi 1-1 ngreod le ejli pass to 21 number 17 of ka china sambang lo chite ka number 16 ana samang lu garu hi cho number 11 of ngai nguna samang lu shot ka kuin ka awi shot che off target out chok ti hau ka da goal kick for kachai talaga ni sangai ka number 16 awi clearance ma chana mane goalkeeper na save sakai lungli goal kick chui lak kai na sang nei pai khang rock ball hi number 8 na quick five sanai ka ball speed na mer na hau ga da out chok ti gai ball hi throw in for kachai Talakai kikuye side chance kasane ka defender number 2 with clearance man sana rangai number 21 off kasane sabangai through ball kamine side chance kamine connect sai back pass on number 17 shot ka kuine awi shot hi cho ngai ngui number 2 na clear sakasuk ball hi ashui wak wa ti awga corner kick in favor of Kachai cho itum goal aka chiba thai sangi da kasak malai manai itum mata mai da equalize sa kwai sa sai Kachai advantage Mr. Birmingham awi shot chi mama thana to way out chok to how the goal kick for ngai ngu number 4 our left back balik kaminai minus pass alaga jersey number 5 to 16 na sing lagaru hi cho ta tu gai ball hi straight out chok to highway out chok to gai ball hi again throw in for Kachai quickly taken back pass on number 15 awi pass connect masa guru ningle ngai ngui defender na tem lakan intercept sa ku le number 17 ni pass mi connect sai
Cho. Number 11 of ngay ngân pass talu gai makan tarar thuê Mr. Number 13. Number 13 Chanso Horam Nasing Lagaru hi Ma Thala Kai Sa Chain Sa Kamine connect sa 21 Nasing Lagaru hi Cho oh offside tahe sa offside nei zale free kick hui free kick for replacement for Kachai. Cho jersey number 1 11 out, 6 in. Katong na pang kami say. Chila kay na tagsang luye number 14 of ngay nga anasang lagaru hi ta thui gai ball 17 ni mak under to way 17 sing luye khamtha pass me number 21 of Kachai. Pass kami hi connect masa thumane number 3 na through ball nam kami nei cho race sa to guy ball 20 versus 16 connect sai singui lagaru hi awi aitia kemang ling sai free kick for Kachai. Control mama thang ala ta to guy ball hi anasamang luchite left winger pan sing lagari khamta through ball kami nei cho ta thui kai ball hi number 20 na pek pass ai number 3 paimingam sing luchi lagaru hi cho race sa thui kai ball nei crossing khamta gung nei ka awi clearance chi macha na la out chok ti hau ga corner kick in favor of ngai nge corner kick ba samong ni re ngai nge ba se advantage nei Mr. Number 3 of Ngangu, Paimingam Muinauna, kick with Angry Desalu Here, Joe, blue shirts, pointing and head lay, white shirts, Levome, key shockingly to me young room say. Matalaki Gulusite, Ka 17, we shot 17 shot goalkeeper na, by Lakan to quick ball he. Joe, Kachai goalkeeper na 3 Lakan blue shirt, Akamang lay. Number 17 of Ngainguna. Back pass number 2 with clearance connect. Some by number 3 of Ngaingu. Already chung we match liver second half liver. Ngaingu pas midfielder na katioka effective sama jathe ball khang reu taran. Oh through ball yere. Ka mi gutum liver kat masa kore thu manai. Chila kai clearance kamine ka out chuk thui gai ball hi. Throw in. Replacement Leluye for Ngainga. Number 21 out, number 12 in. Cho katong na pang pemilu sit say. Number 3 Paimingam na sing laga deflection na out to guy ball here throw in kulichre for Ngainga. Number 8 of Ngainga na quick delay. Sopem Kapai. Number 8 of Ngangu clearance mi ari lamle samane. Number 2 of Ngangu na samang lilaga chui lakkai na jog jang ball nei khal ki pak khali galam wala goalkeeper na save sakai lungli goal ki khuli chidrai. Number 17 and 17 kapang rok lagari back pass sai ma thalaga through ball milu chidai ka blue shirts mang thei dele 16 with clearance nei ka out chok tuli hawgada. Throw in. Number 3, Paimingam. Moinal sing lagaru hi mikni dekat sa kui laga pass misokai ball hi. Cho side change kasane ka number 12. Number 12 we pass connect masarang arila through ball namda milu sidai number 14 of Ngaingan. Number 20 jili resa khang rok nei out chuk tigai ball hi cho matran kwere oi number 11 samang lu sidai
Mr. number 3 of ngai ngana singlaga sangthui lig high ball chili khamaya makacha lai hawe khong high ball hi free kick for kachai. Number 11, we pass the number 8 Nasing will through ball Mikitahi. Number 4 of number 8 of Ngainguna pass to 17. Connect Saye minus pass Kamine. Joe Awi clearance. Number 6 of Kachina pass Kamine. Number 2 of Connect Salaga. Number 15. Through ball Mikitahi. Defender na clear solution laga. 20 na pass Kamine. Ka Joe number 12 na Sangdu Ligai ball in number 13. Chanso Horam na Sambangai. Left we went rather ball. Joe Kamata skill shot tele. Crossing Kamata Gungne. Matalakai save. Goalkeeper na matalakai na save salakai Chanso Horam. Matana ye na we crossing kong raji na we speed itum kyang nyaung na ye mathamay dang Romilo. Abri long hiliba. Ngai ngu ba si we attack na effective samay dala ye. Asina ball jumay samang dala ye. Ball jumay tatak la ye. Kacay ba si matalakai na build up sa Milo. So, are we koki kulichidre for Ngainga? Katak sangli high ball number 6. We pass in number 17 na samang laga cho. 17 na kulichite kachay we 17 na pung lagaru hi. Ku selakan sing dale kamata pass katane through ball kamine ka. Oh, awe je kamata shot na ka. Out chok to guy ball he called Kikulichidre Kachai we striker winger Kani Sami Shonana Chanso Horam Nani we spit chick paiva meaning is a cut mako. Number 6 we pass in number 13 Samangai 13 off Kachai single Larry. Chui lak kai nak tak sang lihat deh. Defender nak clear sang ball ni. Number 8 and 11 bang rok cho. Players ping we young stamina song ai nai ngathor match queen ngashun ngazin la match queen laga hadaru la hiak kham thadang rodak la hi idum khuyang nyang ong nai team khnidi li ning sila ka chunga phang sok to le na thum pass khu sol gang ro mi lo gila hang ji phun dale cho chili makacha le hai re khong ga hai ball hi free kick khu dale. Players are down so how good are he match some delay. Number 16 of Kachai sing lagaru hi midfielder na pungdale. Free kick wang re desire. That's number 16 na matalakai through ball migdane ka defender number 20 of Kachai na matalakai cross clearance solution take among Zalaga out chok to guy ball he throw in for Ngaingu again. That's number 2 of Ngaingu quick delay. Out chok like high ball again, throw in. Chui side whistling round ga teo ga maka chale hai daru hi free kick in favor of Ngaingu. Cho
advantage kham ta khane ngai ngui wang wa ari la ka chai pa jining suta khoi male mane ithma tam le fi second half alung zang hai wi lung hili score line hi ngai ngu 2 ka chai 1 da cha ching da le itham ki shok ni khle yang rum le sit sei Mr. number 3 paimingam na ki wang de sai re chui lak ken ka thakung ball oh 17 we shot naika tap na ho da goalkeeper na save sa kai ball hi goal ki khwere number 3 paiming na khulsi ka ma ta crossing gung ne ka match free kick Chuila kan thasang number 14 of ngai ngui intercept sa ko lega cho 15 na phungda thui ligai ball number 14 na pass melu side 14 to 11 ka number 6 of Kachina mathala ka clearance kami ne macha narang number 3 paiming am pass through ball kami hi cho number 20 and number 20 re sad le out chok to guy ball he throw in mathala kai throw in khu ye kam ai we deflection le out chok te haw da again throw in khu le try for ngai ngo Matalaga crossing only number 6 of Kachai clearance right side the ball he number 69 and number 6 ngapai khong ne 14 le connect sai mi yang laga pass mi the ball cho number offside tai sai Chui lak kai nak sang ball le ka chai we cho through ball ta lu gai 1 versus 2 chat le number 4 arwi lan singuli lega khamata pass kami ne ka chili handball ta thi how ga da free kick for ngai nge again Jersey number 4 na sorry number 2 na ki wang this high re chui lak ke na ka thakta ball number 8 we flick sa ne ko cho pai mi ngam na samang le shot goalkeeper ba hi chang hi lam sang ro mo ko ka chai we goalkeeper number 20 back post mami amane da khong hai lungli free kick in favor of Kachai so number 3 of ngai ngun sing du ligai ball hi khamata tu ball kami nei ka cho number 3 na khulisi dai re shot ka kuine ka goalkeeper na save sa kai ball aru hi goal kick number 8 we through ball na ka comer na hawo da again save sa lu chite Again throw in for Kachai 17 quick delay mathala ka throw in quere ka number 15 clear sa 11 of ngangun sing lu chite cho ta ju gai ball Mr. Paiming na samang lu ye phung
lung dul advantage mere cho number 17 among right wing list space ka hak ka sambangai ka matha crossing ungla ke ka Paimingam Mr. Paimingam ajwa matha lak tele ko captain arm pen na buli thang dak le deserve sai matha na bulungai cho ka chai we tek pila biang usai matala kai cross na ka goal keeper na save sakai ball hi goal kick number 6 we clearance here we cho number 17 we pass kami na cho number cho number 13 chance ho ram sing laga roi matla kai pass Mr. Submission Lim 19 off ka chai ma talaga crossing kung ne ka out shot how the goal kick goal kick vang ready side for ngai ngu kathak sang high ball ma thala kai pass off ni off na connect masa ko la back pass number 17 through ball coming again number 2 and number 12 sili ray sang rok la number 4 na clearance sang lu here cho ka chai pass we off tal here ko number 4 we clearance machine nai matala kai clearance khui laga out chok tu kai ball hi throw in for ngai nge matla kai throw in khui number goal kick nei jidla ye goal kick for ka chai cho atam long maman ara thakangai thak thuer ko atam tan khai long hili arila score line hi ngai ngu tu ka chai wan da le ching fi number 14 of ngai ngu wi pass connect masal number 12 cho our pass kami hi number 19 na connect sai number 4 arila mo soi rong ko mathana bulungai number 6 off ka china mathala kai through ball migda nei ka goal keeper na offside ta hai sai offside ta kai ball hi free kick for ngai nge so issue players aka down side ngai ngui wang wa disappoint salak kaya khane in amoyon ka muscle cramp sakai thai cho medic ping na kha thak mutira lagam thar yang milo cho match resume sau đây match hi yang lo kyak kharing pha gale players bam gusok li asi isi ma khai la ka tong na phungsa khong rumi thum ning mulum mala se khayui ma khui jin khilak to match li ka han dak le sao throw in for ka chai
So number 13 matlaga true ball mitai number 19 of ka China samang lu sida pass kami connect masama nei number 16 na back pass number 4 to number 11 pass connect sai number 20 awi pass control ka tiau khamar na hauda aru hi 16 off ngai ngona khamata pass kami aju match liva number 16 off ngai ngo awi came awi idea matala ke cam change sami ke sab midfielder ne dakhu ye out chok to guy ball throw in for Kachai again query so ma thala kai nak tong ball oh shot vakuila ke ka out deflection out to the corner kick for 14 out 6 in for ngai ngu cho katong na pang pe mi sei la luisita technical line wi deliver coach manager maning la khipa khala mosong ning mi I don't know Vauson ma ji gai oh ma tlang tha gung nei arila again second corner kick for Kachai cho advantage la ke atam tanana ai gai wi lung hili arila samang lu sitai corner kick kick quick jere blue shirts watch out pudele ma tala ungla ke ka out chok the guy ball again arila corner kick ne cho hey advantage for mapai ma ko cho ki mo na sok ning la yang room sai timing mui clearance cho sang the guy ball number 6 Kachai amang bam sai pass mili lagari number 6 of ngai ngena minus pass ai number 2 na kane laga cross ball kami na through ball kami na number 6 and number back pass to number 6 chui lak kai na thasang li hai number 4 and number 13 4 weak clearance ne cho 17 na sama laga pass kami na mat lagai minus pass connect sai number 8 13 na single ga oh chili maka cha lai hawe for ta hau ka daru hi free kick for ngai nga chui lak kai na thak sang li hai dai number 6 off Kachai wi clearance mata narangai number 17 a pass milu chite 17 to 3 ma thala kai crossing sok liye number 6 of ngai ngun sing laga ri cho chili katiu khawang nai jang thiau ko daru hi number 12 na pass mi number 12 to number 8 pass milu laga ri cho sang du air ko ra cho pass kamine connect ma samne number 3 of ngai ngu ma tala kai through ball milu sitai side chain sa khami nei ta thu gai ball offside position le sa hau ko da advantage square free kick for Kachai cho atam tananai hai ko number 3 of ngai ngana samang ga cho chui la kai through ball mi ta nei ka number 4 and number number 6 of Kachai samang lu site matla kai pass mi laga number 12 of Kachai na sing lu laga minus pass kami nei connect sak lai sa nei ka number 3 pe mingam na intercept sa laga deflection an samang ai passang ma ball through ball mi lu site taksang liye ka number 11 and number 13 ka bang hangrok nei number 17 of ngai ngana samang lu sit laga
Joe, players downside, muscle here. Other waiter by the clear side. Joe, please. Medic, please. Joe, Tada, Sakazu, Sokape, Kiki, Sokape. Other match, double, real son hider. Players being young, sweet, Highland. Joe, 4 minutes added for additional time. Joe, ada minute mati hili Joe. Number 4 clearance. Joe, ada final chance, golden chance for Kachai. Minute mati mangai ko hiwi lung hili ki sok nikle Kachai versus ngai ngui tum yang rum sai. Joe, katom kami bingla. Please sign a. Amingen na panahon kay. Technical area jili mang ning milo ta hangson kai ne. Oh, Chile clear sasok lagarui. Number 11 of I'm gonna samang lusite. Oh, sang tuer ko counter attack. Numbers blue shirts pin khuli laga. Oh, through ball kami ne ka. Goalkeeper na save sa kai ball. Match rhythm side number 6 of Kachai na. Awi clearance from Tanarang. Joe, ka to the guy ball, Mr. Number 13 of Kachai sang duer ko. Joe, ba talaga pass kami na. Chile, makacha lili here. Joe, mthada yang milo, players downside, mthada yang milo. Medic, please. Six out, 5 in for ngai ngư. Tong na pang phemi say. Free kick quire, advantage for ngai ngư. Katak sang ngai ball ne. Cho through ball big dahi. Again, goal keeper na save salu here. Chui lak kai na katak sang ball ne. Oh, number 20 of Kachai. Misang lu site ka number throw in for ngai ngư. Sang thuli gai ball ne number 16 with clearance outside lusite again throw in for ngai ngư. Atami ara cho semi final match ara kupra dale ko. Number 11 of Chile Makacha le hawe aru hi. Free kick for ngai ngư. Last advantage ne. So, number 3 of ngai ngư team captain Paimingam Muinao no kigi jere. Ma tala ne thakasang ne ka defender na clear sa sok ball hi. Cho number 4 Arila Moyon Lakrang chat leader kale ball hi number 17 and Asiwi number. Oh, Chui Lakay na takasang ball ne. Cho oh 19 of Kachai. Oh! Yavo! Epic comeback. Epic comeback te hilikon hi. Ikola sakui mat talaga match lakay mat tana bulung kanini wiwang advantage ne. Cho arahi
real match chỉ hili kahang này hi ada tough sagi chỉ hili này crucial sa bulung ấy match mất thằng nào bulung ấy arwi coach có bao nhiêu bằng khang milo ya vô ngay ngư bác sĩ ya arwi atam chỉ là cái gì mang là out thật số cái sao chăng atam tak cho players being Arwi semi-final match he Kachai versus Ngai Ngrew goal 2 in a draw da kai nei Arwi win next week decision he match mahapuk in Arwi hi aka hanglu chitke MN017600 kari number kari mapu bahina khawakon sadle aka kari site sam hai khawai kan stay kisan hai MN017600 site sam hai khawai kang hot sadle ning shinara okay goal post nglem li pom dak le ping jina side sami hai khawai khaya ga she na ka pon hi thum nglem jile mi malai khawai hi khaya ga she na ka pon hi sorry hi bak thai raise dele ye cho itum lai tak le pam je na ba cha kho ras ma sa sai hili thada ka za pon le pam mi sai chung lak ka ner jak wala la ma ka nam re itum line va space ka kai mi sai chung nai na mu ji sai itum ring plak an yang rum sai ka ji la hang ka ji phun nei ho ha ai isi cái chạy vào cái đại lên ya xoay rồi ya local sports sai rồi hiểu không cái nước chưa ai cái chạy vào local sports sai quá ya wait moment like ini ngolo wait can I just comment for 2 minutes cho direct thada ma ke na ho ke Arwi
call kunuk ling ning dang lei bing ji song fu li ka mi haulo kunuk ji li ki pa ka la mang ning mi khwai ka ji sa de le na thum ji ling ning dang la kai dang dai thum ki ko fi ari ma bong mare na thum ji ling ning dang la kai dang dai thum ki ma bong mare je na song fu li ka mi haulo ning sna re ji li mang ning mi se kunuk ji li ki pa lam bam ya ro no so please support sang rok se cooperate sang rok se Ari first kick he kachai bas in a khui kachai with just number 13 Chanso horam na kick khui gidle 13 of kachai Kamata shot khui laga number 13 of Kachai Chanso horam na first kathak laga first goal jang hai re second we wang Mr. jersey number 3 of Ngaingu paiming am muina na kick khui lagi dele cho Mr. number 3 khui gidle Oh! Kachai wi goalkeeper ma talakai na save sa hai re ma talakai na save sa la khai re jersey number 15 of Kachai jersey number 15 of Kachai ongning R sim re na kick khui lagi dele cho Oh, I will go out chok thi gai nei miss sa laga ru hi cho mi arui ngai ngu ba si wi jersey number 17 ngai ngu wi jersey number 17 ngarin muinau na khui gi le So, jersey number 17 of Ngai Ngu Ngarin Muinao we kick yang rum le sit say so Oh yo cái thằng oh what a good save Kachai we goalkeeper Kapai và Maning Mako cho please say no call kudung ling ning dag le mi ka thum ami ngai na pan ra ho ge please say no cho ko pre chang rok sai thum ka hang chang wa sa to le ka chili mang ning mi khwa hi ge the ga sa nei jersey number 20 of Kachai Somishang R Simre Goal! Cho! Ari Kachai Basiwina Katao advantage le made le Ari Ngai Ngu with jersey number 11 jersey number 11 of Ngai Ngu Kanring Kapai ana khwigi le Cho jersey number 11 we kick itum yang rum le shit say So, Kamata Golaka, jersey number 11 of Ngai Ngu, Kanring Kapai na, Kamata Gola Zang hai re, so, ara, Kakatum, sorry, Kamate Asada, jersey number 8 of Kachai, ana Kwigi delay, S Chinauton, ana Kikwigi delay, so, young room le sit say.
Oh, Kamata, Gola Zangli Here, Arila. Jersey number 14 of Ngaingu. Ngaingu Wang Hin deciding Sarai in a Muyonka. Number 40, oh sorry, number 4 of Ngaingu. Temre Shang Muino, na kick quick delay, Cho. Oh! Out chok to head Ari. Oh! Penalty Salaga. Die break Salaga. Kulaina Jose in favor Salaga Kachaina. Winner Tahire semi-final match Ngaingu versus Kachai Salaga Kachaina tiebreak and winner Samangaire. Congratulations to Kachai team. Ngaingu Bashi Ning Swita Kwai Malay Mane itum best Korea Kaine best Mikaine Ning Swita Kwai Kiklo Malay Mako Matalaga ni Romi Kai Chibang Ning Shika Chunga Pongshok Tale team Krinili Ning Shika Sankadaire Gachi let Lui the welcome Alane. Congratulations to both the team once again. Cho itumi azui man of the match kapang haire select haire chena Ari Kachaiwi goalkeeper Ningrehan R Shimray Kachaiwi goalkeeper Ningrehan R Shimray Ali chusak haine officials we kathana bingna chena Ningrehan R Shimray na stage chivak na we prize rakhui mikvai khaya ka chena pole man of the match. Azui man of the match, our pricey, Sansa President, Kaya Singh Mazana Mire, Kaya Singh Mazana Hanover Samire, pricey, Cho, goalkeeper Bang, Bang Pemi say, Cho. Matana Plunga, Chok Dong na Bang Pemi say. Ning Shing Sankate, me Yak Karang Dugly, Ning Sutak Family Mako, itum, Kangrel Hiva, Kawi Makawi Kangachane, Pass Mikai Kalang Kikamale Mane, Dibrekena, penalty and a Kawi Gajiva, Turlak and Hansok say, Jaka, Kulane, the Hangbaye, Kulana Kvine, Jolo, Ning Matiolak say.